mobi biara kwa ba ediba attention TV so ebusuafo ya man gani mu hasade achi ade sanina na nsem dodo na na eba mbonte so na da me na wo kasa ade ayan kasa ya bra ya Avraham Moshe ade nsem bia ba betu mbonte so ache so ka na adwen ade akire yan kasa ya mame ya sister ya nyina ya de nyina ya mame ya Agradaa kasa Agradaa ne na mo nam ho sorry a oso ya nyame nipa na chese nyame na afren ne wie ye bre odi ne ye djuma David da onye nyame nipa ndene ochina entumi mbaso de biara da enwie kire no amana so wa e no se ndie somuel yanka se papa ya nanum yo ba to monte so a okasa ye mani 10 days 10 solid days no ofengu e Kristo som ewo ye manga ne mu hanu se no enam so osinti mu nyina mu somuel yanka se ye papa Amoako Attah Reverend Amoako Attah Wasi papa dia be eya wo so dia ntia obon kutu no to fan from am say enko so eya mame Agradaa eni akase papa Reverend Amoako Attah eso na nsam ne beton bonse so say ne monchiremutie na minim se Osofo Amoako Attah owo relation with Agradaa Osofo Amoako Attah Agradaa ekunu no Agradaa ni kunu no eye Osofo Amoako Attah na Osofo ketwa enti eye Osofo Amoako Attah no ena no mo ye Agradaa be sakra wo enti wono and question comes Agradaa be sakra. Now me di kan kadada. You don't need revelation. You have to be smart. Agradaa ye konfo or ye konfo no and no to aso den si ho. Nyankopon a konfo ne beto na aso den. Nti Agradaa to aso den si ho pe na hu se no eye planting. Agradaa hu se kroro na wo bo ne beduru ba bi na so be yehye. Na so be yehye pe na we petu asakra so ye sofo. Eni me ka kire mu. Enche Agradaa be ka se wasakra na ono ni kunu e be ya sole abedane sofo mame. Still obenya Ghana fo ebu. San come she we dem ye sure se be ye platform na first one. Me say ye prophecy o de mo hwe. And I say be o no change strategy. Okay. Very bad. Ghana fo mpemfo na me di o mo yaw. You and nessa mete ha. Yes wa Jimmy. Na wasesa me din aye from me Nana Agradaa. Na wa mami din fufuro bia ye from me Evangelist Patricia Odro Kranton. Magantrem. Enti Osofo Amoako Attah we and the question comes Agradaa be sakra. And then me be kire wade Agradaa de aye Osofo Amoako Attah. And na Osofo Amoako Attah be sesa na no. Me ba hwade eni. Agradaa ye ordinary. He is more than that. Pick up Really? Agradaa. Na ye empower Agradaa. Onyame afra Agradaa ti se be ma Agradaa ye sunsumu be ma. Enti sa Kofi nyame ka chem pomplans and mema na ya o me disappointing yame. Enti he is bringing a new species omoya ma Agradaa here bibia so be ya azan biem. Onyame ama odan yanje. Grace nti enti tirem enti obesan akokom. Kofi dem ga na ati ase. Agradaa gina no matter what. Don't forget say Samote di okai. Mote di Osofo Amoako Attah ka say nyame ama ne dan wanje chese kro no Agradaa bo wosika gari mu no o si grace because of aduminti kro no ijapade no Nyankopon eja ama Agradaa Mote da Osofo Amoako Attah kai o be so kire say kro no Agradaa bo ye no aduminti kro no ijapade no Nyankopon de acha Agradaa na ye bonipa kro no esakra ekipi kro no ijapade no Lazarus was Zacchaeus ewu Jesus wankasa samabo bi kro no amebo ho mpre na ide ama Ghana a serious country anka Agradaa dem and Agradaa te ho e no mu me defend say kasa say hajia for real ehie urade enye wo o ka say UK ni US et say Ghana Agradaa wa brochina nko dem Agradaa a Arab country with all due respect a Arab country ko bia boditu akuna to akene na me ka be kira wo o man fun te say Ghana e jimi sembi ane so mami we na mo mami Agradaa we na mo no Christian achu be wu ya ono to say Christian achu kodi eduro no de bobo na Awurade ekono ye o man ye serious ye man kire da ye tirimu me ba na no nyame frɛ so be ye Paul na there was one man called Ananias onyame ka cha Ananias encourage Abranti for 3 years de na me mpense na udidi mirika dodo Agradaa nyamsum no social media nti wodo ho ta na tam no so a wonyam be yiwapie na I'm telling you say God is looking for women and men sa time we gina tintin na Onyankopon yi wo firi wo na yam no odu betumi ya ne pese wo do ye now first say wutiri mu say da bia to social media de me no nya adwene da
No, because Paul said, "Na friend by no, me no honam any moja and twagina. I can now, dear Mudimania, now wouldn't say me can't me them. Yamania who say, wo betumi asakra to the point to say, and when the bema sakawa adimnyama boni na no, just say, yeah, encouraging into no oniano. So we have to empower him, encourage her, and give her authority to speak and bring up every lies. On the Bible, onyame hwe so. Onto na nim kire. Onyame a osanka wiem no. Nyame nkofo wo ma we mo. And no matter what, we will stop. And the so far Amoako Attah ena okotena kwa odi Agradaa ho dance here, Agradaa beba be sakra, Agradaa ba be ye nyame dwuma. Ba atum so far Amoako Attah onim Bible mu chen Agradaa. So far Amoako Attah ewo in-depth knowledge chen Agradaa. So far Amoako Attah nim said the Bible was invented. So far Amoako nim say Christianity was invented. Somebody be dada yen. Me boni video or kanim na dia kire. Inti so far Amoako Attah and also Agradaa no meba be kire another video any Agradaa cry enanije Agradaa kwatena ni TV so Osofo Amoako Attah fans na nya asem awo Agradaa Osofo Amoako Attah ka Bible asem awo Agradaa na abekorete no se Osofo Amoako Attah ka safa Bible wo Agradaa de na woni e de na Agradaa anim na nipa daseni aya wo no bosome nkono etumi gale efaka ekotena Agradaa so dem sa Agradaa na ntunefo moye mobo papa me medwani Christianity a pastor mense wo tabela sole wo even if Christianity was good me Osofo me adman beyond every reasonable doubt so for me adman the personality and in the teachings Eastwood anaba. I love that man. Me kwa asole a ye hye nkom a anka me kwa reverend usu bempa asole ono ena o hye nkom efa amampanyimfo ho ono no oben omampanyini ono na medi na chi anka menye biedi. Even if Christianity is true ye was so for papa wo kwatena Agradaa so dem sa Agradaa na preach. When you are the church members no obi otuma church members kan wa jefre ne nsem obi ogina so dem sebe me boso wa hakra me fere na wo bo sebe mo fenche be kote ne yatwa nyina wona so dem Agradaa me kakra mato sebe Agradaa gina puppet yanim hwa abrabo di gina so no ba be correct Osofo Amoako Attah Agradaa sakra ya anko ye konfo ndo kra nkaye Agradaa sakra yi mo ngu obebu church members ebre bi aba ye trend ya ande wato sisi Agradaa ton Yesu boja Agradaa akọ mixi so bolo ton so bolo se Yesu moja na mobo Agradaa te se Amoako Attah kire se Bible ni ye story book na entro egum no monte di Agradaa de aya Amoako Attah tie di Agradaa de aya Amoako Attah na the first statement rekura ye time Ezembi se cry adu be twakura tutubi Ezembi se cry adu be twakura tutubi Papa shamote de okai tie Ezembi se cry adu be twakura tutubi Ezembi se cry adu be twakura tutubi Agradaa sofo maame no eti ni TV no so say asem na Osofo Amoako Attah kae no ensem bi se no ono wote a na ne twakura tutu no mo fenche me want the Christianity to be collapsed. Oh yes. And no man of woman born by a woman can collapse the kingdom of God. Nobody can collapse the kingdom of God. Obiam ka so be collapse the kingdom of God. Kingdom of God be any baby Bible no ye bomb ye simple. Bible no ye bomb and one no obiam to me go yaso bia wo be try your best. Na abosom so magu. Abosom so ngui. Christianity ni Islam aje Ghana fa ba still abosom ejana na so pampe mu e Christopher ni nkremofo na to de edenya na mo adoje afa ekire na mo akwa abosom nchen yes eto de edenya na atam sofo na edena munduro so se wati ase anti Agradaa unni knowledge nti aya ye din why nimde wo Bible mu unni bi Agradaa wo filled and kasa acting you are a good actor you are a good actor and yes so you are comedian movie industry na nke beboa e na collapse no e na ade na ho a wo de abedane by force of one nti na nkofo ebusianfo ye infoni e kokoshe ye yankase ye humesi sitie yankase ye brain ye kaka na adwen e de tre ye papa ye Reverend Amoako Attah ene afeso Agradaa oso mma moni da ho wo Kristo sum na ye kase nyame ni papa de ankomo de omo nkan wu
Kai see social media handles ni na ya Attention TV to go on more dia so be like wa share na wa comment e wa your videos ni na so na Facebook di channel no ho adanse e de akira foforo wo yes aso na Erade Ashra e ya de o share mo won tabo me sabrano from Ohima Echa